Kubor nakaslem jong unongsan hima. Budget jong arjar arpulai Ikome ngamla kelenda pentau ya kejutmen bahakane ka jinya kendu lang muka kunti pakebangi layo panra rekamang kita pakejinya lang jong pikum isong tenor pertama pada kaju kapor lemba jong pi naik sebelah ya baru kikot jong kaying badan burong kumbang inisiatif pakejimang jong senen arto arpuar dan kutno akalai teri ulber arpuar tumta kaladei kapor banwara akmat kaying ya kamang kita papura jong senen arpuar arpulai batban kerpat ya ka jingnya sin bentalang agabapnya catpan ya kisinsar kadar jong konsil sangkudar badan buram kumbansu kenkenmal bahakisnen baladet namar kejingdon jong keklam COVID-19 bon kikam kijam kilasateng ndrei mentar nisukmen bat sengusengan baka jinglong jingman kalasdang banduang wanbeng kumakipor balalai bat nidaka da kermengu bahakane kekenti kabamenta insala an pentulun kamstet ya kikam kijam nang bakam long kejingmentoy ya kamsil li barokawai susu ngasukmen ban penkip akaying badang sen ilayo ban perlong yaki election hakikato katne kahima ilaka sibahap atau kejingpej jingkni jong kakamsi kadia ka report minonra ru hakane kadorbat hakaju kapor ka executive committee kan simkhya dan pendet no ya ka jingkit election jong kikli nong sensar nang ba ihima kinyo no dau nong sensar papura dang sen rungila yo ya ka jingmanjur na ulat badan berom jong kejela ya ka KHDC Village Development Council Bill kumban su kenmal bahaki snen baladet nila au ya ka khasi traditional medicine commission kaban kentiu ya karukom sumar purai bat kumba cispa ngut nong sumar kilawan apply dan penrung kerteng bat kene ke commission bat nidang penkre dan aino ya ka certificate sakin nong sumar kibadai ho panyo nangtar ka executive committee kalakung ya ka advisory committee on law and traditional affairs Khasi Hills Autonomous District Council kabede batka Khasi Social Custom of Plan Administration batkane ka committee kala submit ya ka report saka executive committee bat ni lenti bakin nginla ban penurlong no sempurna badan buron ngasnyoba ban wanra ya ka jingtip jong kaying baka sarkar jela pelak ya ka bisa arko krul saukinyau lak santo hajar tingka kabadai kapisa kabasa utaj gram ni kini lentiru baka sarkar sen empelaj no ya ka second installment kabadangsa jong senen arpuar lengba ka 15 finance commission Nawararu ya saka jingkip jong kaying baka executive committee lembaga gran bayo naka excluded areas jong snem arto baka antai gran jong ka finance commission bun kijingte kumnya ki market complex alai lempot bernihat rengdo morong keneng kajingsna kadang ya cakram ya kayo du kabahap ato kajingpen jong kahima melim
ke Council Kalabet dan Penhe Susu Kumju Ru Yaka Executive Committee Kalasim Yaka Rai Bantai Su Yaki Yew Amausuram Walengkat Ding Paso Boyrendong Bat Smith Yaka Jimpe Yaka Khasi Traditional Medicine Institute Kumbak 100% nila yo ndek community ru ba sem ninyo pantli no yakat tourist spot hamarai kapon sola songknor badon dron nakwar banwara ahmad kaying ba kane ka budget arpo lai amcem la keni jinglo ke jingmi jong snem arpo namar ba 4 yolot ya ka jingkei ansa peni ya ka budget arpo sa bat hakbede bat kanongrim jong ka jingmang tika jong kitnat baper kalong kum kimat penghapan pentrekam hadin bala puson ba halor ka jingyo bat kumjuru hakbede bat yede bat jingmang jingkulut hakba peniak jaka intem kajingkrekam mentang nyepai no sekalian kajingmi kajingkulut kibalong kini harum lan revenue kajingkeni jingmi hakane katnat kadai kabai NOC yakibriu kibakwa bambu benda mortgage yakijaka jongki akibang baru akaba bu jingto yakijaka puta jongki briu pentubru yakapisa baju bay jaga sarkar jela hakadul jongka gran nagabenta dan siutulo yakimong tre jongka land record bat land survey department forest kajingkeni jingmi hakane kalong nakabenta bandung yaki major but minor forest product royalty kabalum naki legal timbers pentubru yaki gran kibangiju yo harusnen kibalabet naka sarkar jela administration of justice kajingma jingpeni nakane katnat rekam kalong naki good fish but kabadai di yaki forms bat kiwai de market kajingpen jingmi hakane kalong tang nakaba aiwai yaki artli kiyo jengka council kata kayo landing sor bati yo berni batu yaki jingmi kumki ba nakiwai papiyo kibadon akahima paper trade kajingmi nakane katnat kadai nakajingpen trekam akabayadai ban ai license yakin nong kai bat nong bela bandai rilun kibawan tre ban samai hakijaka bahap aku utusan jongkakan council nakum kikendon jongka ain trading by moon travel regulation act 1954 kumbala penbaha adu mentah stationery bat ke printing kajingmang jingmi apo kane katnat kalong nakabadi yaki forms acts, rules that kiwai. Royalty on major and minor minerals. Kajingmang jingmi apo kane katnat kalong baka council kakmi lenti dan yo nakasarkar jela now major but minor minerals kabha now minor minerals kala kamkiu ban ya major kapsian balade nikmi lenti ru baka sarkar jela kan pelajut no ya kabha kabadai jeng major but major minerals takum balamang ka district budget jeng ka sarkar jela executive committee rukan ya gutin ya kane kakam taxes on motor vehicle la pension mobil ya ka jingmang pisa halor kane katnat rekam takum kabha kabadai jeng ka council jeng kisnem balade pentubru ya ke bah jong uni usnem taxes on profession and etc kajingmang jingmi apo kane katnat kalong na kajna ne tax kaba ka council kalum na kidriu simet di office sarkar di school berkiwai katum ikendon
jong Meghalaya Professional Trades calling on Employment Taxation Act ke jingmang jong ka jingkni hakane ka budget government ka kamki banyo snen balader civil work and development ke jingkni i jingni apo kane katnat kalong baru nakigran sudah sarkar balader ai bat dang day dan yo lembaga 15 Finance Commission miscellaneous receipt kejinang jini apo kane katnat ketentup ya ka bahak dengan council nakilaka bat kiwai timbala PI ke budget grant in aid for protection of tribal land and interest apo kane katnat amsem la PI jini akabade bat grant in aid na kabenta dan siwi katulok ng trade namar la kato katno snen menta sarkar kamdi kulachu kagagram kabari jiyo minsua revenue from toll kumba kalong menta kajingpeni jingni nakat na kalong nakaba IY ki toll gate nakaba executive committee ka ibit dan IY bab nakakazna tax on animals Kejingkulo Kram number 1 General Administration Department Kejingmang Kisa Kalor Kane Katnat Rekam Kalong dan Siri Kulop Officer Staff di member di Executive Committee dan Administrative Committee bat kiwai Kejinggang Kam Kejingsiu di pension bat gratitude yaki nongtre ki bala song hak bat ki bala klatno nalor nangka la mangru nakabenta ke ilaka administration bat ban ai juyara pisa lengda ke art and culture and youth affairs bat kiwai ki include katum ke jingdawa jong kakam kumbapau wasnem balader grand number 2 law department ke jingmang hapo kane kitnat kalong dan siu tulok ikinang tre bat kiwai ki jingkulo apo kane ka nat reka revenue budget of finance department kumbala PI akan budget kejingmang pisa apo kane katnat kalong ban siwi katulok jongki officer kinong tre krituk ru ya kinong tre kalam survey professional tax wing mines and minerals water resources fishery bat kiwai kejingdon kam jong council nalor kata lamangru ban ai jingerap sekilonging longsem apo kabri kajongi kibasakta akajing penjulor kemarian sumba long hakisnem baladet forest kajingmang tungka nakabenta dan siwi katulot kinongtre jong forest department lamangru nakabenta dan yada yakiklau kitab yakibala yo jingerap nakasarkar jela bat kiwai Administration of Justice and Judicial Department apo kaneka nat kejingkulut kalong nakabenta katulok judicial officer nungtre bat kiwai jingdon kam jong kaneka nat house name arpuar nilayo bantung apon susu yaki magistrate bat nda kila dep training kansa pentrikam yaki haki district court jong ke council nang dan ai ke jinsakri yaki tajba kumbal akren ke budget barim legislative department kejingmang penlut akan katnat kalong nakabenta katulok chairman deputy chairman leader of opposition court ke council officer at staff at jingdon kam jong kanega department education department kejingmang pisa akan katnat kalong dan ai jingera saki school kiba ka executive committee ka ibit bat idon kam untuk yakitulok kinongtre kibadangsa akan katnat rekam civil work and development department nalor katulok jong kinongtre apo kane katnat rekam lamang pisa penlut hakabade bat kitam penroiri bansna yaking office jong council bat kejingkun rekam yakipisa kabayo na 15 finance commission kejingmang jingkulut kalongru nakabenta ban pentrekam yakisin kibadang sa
jong ka special assistant of central plan scheme but naka grant jong ka excluded areas. Enforcement scheme for protection of tribal land and interest. Kajingmang pelut hakane ka penatrekam kalong ban siu tulok ye sinong trei kibadon hakane ka department bat ye kiwe kijingdan tam. Sempurna badan berom mentah alapoi sakabakut jong kajing krem dengan karena kular apok kaying badan berom bakane ka executive committee tanam sengtat panwat ekilat kelenti banang kentiu ya kayo port jong council ban penbaha ya karukan terikam ban pekne ya kajing kulut bakadei ban long barabor kebaadahan. Maka watlah kajingmang ya kajing kulut kabalong baru sista pendai pesawul pendai penyeula nrukun ruwajat arsta sipel kamhe pendet ya kajingmang pisa penmi kabalong sista pendai pesawul pendai penyeula atau pendai arsta sipel sasimpat na aiklay dari yapi sempurna badan berom batut bar yakit top jangkaying bat kajing perkat kajing kerpat batin yang manjur lang yakane kajing mang kita bat ban yatrelang bat kane ka executive committee hakaba kentiu yakakam council sebelah sibun.